زما شاهد شاهد جانانا چرتا پا خوب کے خود رکھنا دیتا نو وای 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 پا جانان سپن کا پن را خور شو دلونا بیمار یاران سلگونے والے دینا وای 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 محمد اللہ شہید لاڑے در پاس جاڑے پالو کر کے والا سنا وائے 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 شہید کلم ہیرے گی راتا یادی کستا خواگل ہم اجلا سنا وائے تاسو بلتن راتا سر اور شو تاسو دشتن کی زفا ورسوزن یم وای 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 محمد اللہ رانا جدا شو روی آسی پر پاسی تن شڑا کھوی نوائی یارانو سنگ مو تنہا کنا شوی بختا وردا ہو روکڑی بدی دانو نوائی وائی وائی شہید محمد اللہ جانانا تبی وفا شویرانا ودی کل تو جانا وائی دادا ناری بدن نازار شان محمد اللہ اللہ دی دکری جنتو نوائی وائی وائی درگے باول وشکی ناکتے یاران میں نشتا پانزر کشتا غالر یم نوائی زمادا سنگ جانان میں ناشتا درانا لڑی زا ہمیش کون غامون وائی 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 روری آسی پشڑنا سار دے سلگو آخی سستا پاخف کوئی محمد اللہ جانانا لاڑے در ٹول پر غڑی در پاسکڑی ارمانو نوائی وائی وائی پسگا میں پیغمو نراغلا دزگا ٹوٹا میں داغ بابا تاغ زینا وائی تبی یاد استر کسی ریدی دچا یادو ندی پر در غلی دینا وائی 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 یہ حد ملتل در پاسی جاڑی نرب ناغوڑی پا جنت جنتو نوائی وائی تاشکلی او غمجن زمزمه په آواز وړاندې شوه د ګران محترم رور ماستر جهاد مل جانان د دې نظم لپاره فرمایش کړی دی ډیر ګران او محترم ورونو لکه هر یو محمد ایوب دولت خان هجرت شفیق شاهین صدام او اسف خان
او زموږ د واتس اپ شماره یې لري 0141515 بل شماره دا 088 شل وسل وختلور سوا یو انجینر ماستر جهاد مل جانان. وسلام.